ڤایرۆسا کۆرۆنا باندۆرەکە ڕاستەڕاست لەسەر ئابووریە دەولەتان کریە نەخاسم دەدەما قەدەغەیە چون و هاتنێ و گرتنا دەریێ دوکانان لێ لە دەڤێرێن کۆتێدا ڕێژەیە هەژاران زێدەیە باندۆرەکە گەلێکی مەزن گەهاندیەوان و ژیانە هەژاران هەژارتر کریە ڤراگەهاندنا قەدەغەیە چون و هاتنێ ji bo rêgiriyê li ber belavbûna vayrôsa koronayê rewş aloztir bûye. Peyamnêrê Rêbazî News ragihand ku tevgera bazirganiyê li deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji ber qedexeya çûn û hatinê û rêgiriyê li ber belavbûna vayrôsa koronayê xerab bûye. Nixasim ku nirxê lêreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî necêgire û ofîsên bihevguhertina pereyan hatine girtin. Herwiha û li gorî peyamnêrê Rêbazî News ku tevgera anîna pêdivî û kelûpelan ji parêzgehên din yên Sûriyê bo Rojavayê Kurdistanê ji ber qedexeya çûn û hatinê hatiye rawestandin. Li alîkî din, karîna kirînê li bawelatiyên bajarê Hesekê lawaze ji ber nirxê lêreya Sûrî gêştiye derdora 3000 li beramberî dolarê Amerîkî û êdî xelk bi tenê karîna wan li ser kirîna pêdiviyên wan yên sereke heye nixasim karkerên ku dehatên wan sînordar e ji ber ku nirxê kelûpelan bi awayekî zêde bilind bûye. مسائل قال لك يعني جوشت بري كيلو ب 7000 و ب 8000 و ب 10000 يورو كيلو جوشت بي ب 13000 در محلك ب 12000 يعني تشتك باوري نما بسبب في دولاري تنما كار يورو محلات بحاسبين انه تشمات بنود ديات تشمات يعني جبر قال لك بنودنا هنا قال لك محلاتنا هنا هريك شغل كيف اخذ فروشه دي اول شيء قفرابينا قواف جوشت وقراري بخذ بإنسان كي رجالي 10000 ربع يعني يومياوي دخلاويني مالي بنزلي بأقل شيء 20000 ب 20000 سوري حياة كارب رابينا كوابخه وكارب شيبك بنير دينه يا شاريكا بقلينه المال دين برزارو كي تشكي دينه انه شيبك وقت ايامي بري شيبك كله مرو ليبنا يا اما انا وقتا دخلاي 10000 وفرابينه تنه بخوه شیباوی و ماست و چای به زعتر به افتش تنی به ev yek wê wateyê dide ku karîna xelkê tune ye da ku hemû pêdiviyên xwe bi dest xwe vebînin. Ji bilî bandora vayrosa koronayê li ser aborî û dahatên xelkê li gorî jêderên pizîşkî ku li Rojavayê Kurdistanê rewşa xizmetguzariya tendurustî li deverê nedwî astê pêwîst ye û karîna nexweşxaneyan tune ye da ku pêketiyên koronayê vehewîne.